Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar deui. Jadi aya sambal terasi beteuy, terus labana sintrong, aya lauk asin guys, terus bonteng, kejo juga kerupuk guys. Oke guys, sebelum kita makan, sebelum kita santap, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin amin. Biang guys, sambal terasi, ikan asin, beteuy, bonteng, sintrong, mantap. Langsung kita santap aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sintrong guys. Mantap amat ya guys. Belum. Panasin. Mantap ya guys. Panasnya. Melek. Sambal nabi yang biasa guys. Lokasi nabi yang jadi. Guys, coba cocok aja.
Mantap banget guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.